Amogela dikgang tsa Lesedi Television tse di go kopanya le nna Thaba Metsimabe. Pele a re simololle ka go leba tse di gogang kwa pele. Lekgotla la European Union le lefatshe la Botswana di tshwara dipuisano go nonotsha tirisanommogo. Lekalana le lekgobokanyang makgetho la BURS le tla simolola go kgethisa dikompone tse di gwebang mo gae mme di kwantle ga lefatshe leno. Tlhaselo ya Russia e Gobaditse batho ba le 10 mo kwa Odesa go akaretsa le Bana. Fa Sekolo sa motshameko wa tennis sa Express Tennis Academy se tla tshwara Dikgaisano tsa Bana kwa Francistown. Wetso a re tsene mo go tsone. Lekgotla la European Union le baemedi ba puso ya Botswana ba ne ba tshwara dipuisano tsa tirisanommogo magareng ga European Union le lefatshe la Botswana mo Gaborone bošeng ka mabaka a go nonotsha tirisanommogo magareng ga matlhakore o mabedi. Dipuisano tseo di ne di kopantse baemedi ba European Union, maloko a European Union le puso ya Botswana go buisana ka dikgatlhego tsa matlhakore o mabedi le go tsweletsa pele tirisanommogo e ntseng e le teng ka lobaka lo loleele magareng ga matlhakore ao. Bokopano jo bo gateletse maitlamo a EU a go tswelela ka go tshegetsa lenaneo la ditlhabololo la Botswana ka maano a tsamaisanang le Global Gateway Strategy le Team Europe approach. We encourage the government to pursue the economic reforms we have been discussing in full transparency and consultation with all the relevant stakeholders to make sure that there's a participatory approach and buy-in from the society at large. Of course, as European Union and Member States, we remain very much available and willing to engage and continue engagements in this direction. I also welcome the government's very strong commitment to human rights and the human rights-centric approach that the new government has adopted, which we also discussed today. We were discussing, for example, the right to life. We were discussing the rights of the minorities and indigenous people. We also discussed gender equality and fighting gender-based violence, because this gender issue is both a human rights issue, but it's also a developmental issue. It's absolutely necessary for sustainable development and inclusive economic growth in societies, in all societies. As our dialogue today reaffirmed, our shared commitment to multilateralism, rules-based international order, and with the United Nations principles at the heart. We also discussed rules-based trade as a key to driving economic growth and sustainable development. And there again, we believe in rules-based trade with the WTO rules systems at the heart. Lekalana le lekgobokanyang makgetho la Botswana Unified Revenue Services la re lefatshe leno le tla simolola go tsaya makgetho mo ditirelong tsa dikgwebo tse di gwebang mono di le kwa ntle ga lefatshe leno ke gore remote services go simolola kgwedi ya Seetebosigo e rogwa monongwaga e le kgato ya go atolosa ditirelo tse go kokoangwang VAT mo go tsone le go oketsa letseno. Motshwarela molaodi wa makgetho a mono gae Segametsi Radibe Michael a re diphetogo tseo di dirilwe ka maikaelelo a go tokafatsa kokoanyo ya letseno le go itebaganya le go tsaya letlhakore mo go tseyeng makgetho a ditirelo le dithoto tse di tswang kwa ntle mo go itemogetsweng. A lemotsha gore fa dithoto dingwe le dikgwebo di duedisiwa makgetho kwa melelwaneng, bangwe ba ba tlamelang ka ditirelo ba le kgakala ba tsweletse ka go dira se ntle le go duela VAT. A re thulaganyo e ntšha e ikaeletse go dira gore dikgwebo tsotlhe tse di dirang mo mmarakeng wa mono gae di duele makgetho. Fa ba bua kwa phuthegong ya Bana le seabe mo Gaborone bošeng, bagolwane ba BURS ba tlhalositse fa badirisi ba ditirelo tsa maranyane ba segompieno go akaretsa ditshwantsho tsa motsikinyego mo maranyaneng le go ipapatsa, jaanong ba tla wela ka fa tlase ga thulaganyo ya go duela lekgetho la VAT mo Botswana. For importers, when they pay VAT, there is no problem. The problem is now when someone is importing services, because now they are not going through the borders. So I've already said the challenges with the current system. This system that requires for a business to be on a high charge. It means now we are unable to capture the businesses. The consumers here may never see you.
So that's the whole thing. Koreano, there are inadequacies in the law. The current law is a caterer for remote services suppliers, although by definition, by career on taxable activity, Botswana. So that's an inadequacy. That's one challenge. The second challenge is that when you read the law requires, or when somebody imports services, because hands in through the borders, these people are required to self-report. So the purpose of this law partly is to ensure there is equal treatment. If you are required to pay VAT from a service provider that is here, you should also be required to pay VAT if you are importing similar services from someone that is outside. So it's an equalizer. Fa a raba matshwenyego a dikgwebo tse di tilang dituelo tsa maranyane kgotsa swiping machines le dipotso tse di amanang le go sala morago melao ya lekgetho ga dingaka tsa kwantle le batlamedi ba bangwe ba ditirelo ba ba tsenang mo Botswana ka bokhutshwane go tla go gweba ba bo ba tsamaya, mogolwane o ne a bua se. Okay, you will recall that the VAT Amendment Act that was passed in 2025, it was targeting not only suppliers of remote services. That amendment was also targeting, it introduced the use of e-billing system by the Revenue Service. So over and above this implementation that's coming, the commencement of the law on VAT on remote services, that's coming in June. BURS is also working towards implementation of e-billing, which will be a system that now requires that businesses, they have interconnectedness to the revenue service. Yes, the law currently, because we know that ordinary reporting for Botswana, you report in BWP, but then the remote services legislation also allows that the Commissioner General may allow non-resident suppliers of remote services to use other currencies. So what we are currently exploring is to see how then do we allow them to use foreign currencies, to reduce instances of currency exchanges, which may now be, they may wound up being owned by the consumers. So the law has the makings of what can be used to reduce this extra costs. Yes. The law covers non-resident service providers who come here regularly to provide services to Botswana. But they have to be making taxable turnover of 500,000. Fa re tswelela, dipoelo tsa babereki di tsweletse ka go lemogwa e le ntlha ya botlhokwa mo go ngokeng le go itumedisa babereki mo tirong go itsa gore ba tlogele tiro. Se se builwe kwa bokopanong jwa boraro jwa ngwaga le ngwaga jwa dipoelo tsa babereki kwa baeteledipele le bahiri ba neng ba buisana ka seabe sa go tshepana, seriti le boitekanelo jwa badiri mo go ageng lefelo la tiro le le nang le matswela. These are non-salary rewards provided by employers to attract, retain, and support employees. The benefits include statutory protections, and the statutory protections will be things like pension, severance pay of some form, annual leave, sick leave, etc. There will also be health and wellness that comes into this. That is private medical cover. There is a statutory one, meaning they are required by law. Again, the important thing is you want to attract and retain talent. And if you're going to attract and retain talent, and you are in the industry or you are in the market, it is then important for you to know that you cannot get away with less. The benefits are designed to enhance employee satisfaction, well-being, while supporting organizational goals. Again, let us all remember that.
you are at an organization. And you are at an organization because that organization it exists for a reason. Dibui kwa bokopanong jo di tlhalositse fa dipoelo tsa badiri di sa tshwanela go tsewa fela jaaka ditshenyegelo tsa kgwebo, mme di tshwanetse go lejwa e le peeletso e tokafatsang boitekanelo jwa badiri, go ntsha maduo le go ba boloka. Baemedi ba ne ba tlhalosediwa fa dikompone di tshwanetse go netefatsa gore dipoelo di rulagangwa sentle le gore di tsibogela matlhoko a fetogang a badiri. Bokopano jo bo ne gape jwa tlhalosa botlhokwa jwa dipoelo tse di feletseng, mme bathapi ba rotloediwa go tlhama ditharabololo tse di tshegetsang matlhoko a a farologaneng le go nonotsha botlhaga jwa badiri jwa paka e telele. Amogelang tau, Lesedi Television News, Gaborone. Modiragatsi yo o tumileng mono gae ebile e le rakgwebo o dirile sento yo o itsegeng thata ka leina la Vima Mpizi o okeditse phitlhelelo e nngwe mo loetong lwa gagwe lo lo golang lwa kgwebo ka go simolodisa marekisetso a boraro a Vitros mo Gaborone. Madirelo a mašwa ao a kwa Bonington South gaufi le lefelo la mabenkele la Grand Palm a tla bulwa bosigo le motshegare, se se bontshang go tswelela ga go atologa ga Vitros. Kgwebo eno gape e nnile le seabe mo go godiseng ditšhono tsa tiro ka jaana e setse thapile batho ba feta 60 go ralala mafelo a yone a go rekisa. Setlhopha sa ntlha sa batho ba lefatshe la Ghana ba ba ka nnang 300 ba ba buseditsweng kwa gae go tswa kwa Aforika Borwa ba gorogile ka pabalesego kwa Accra morago ga ditshupetso tse di kgatlhanong le batswa kwa le tirisodikgoka kwa lefatsheng leo. Bagolwane kwa Ghana ba re batho ba lefatshe leo ba feta 200 ba kopile thuso ya go boela gae morago ga go supa poifo ya pabalesego ya bone. Batho ba ba boetseng gae ba gorogile kwa Accra ka Laboraro mme ba amogelwa ke tona wa merero ya mafatshe a sele wa Ghana Samuel Ablakwa. Ba le bantsi ba ne ba abelana dikgang tse di botlhoko tsa go latlhegelwa ke dikgwebo le go tshaba ditlhaselo tse di neng di lebisitswe batswa kwa lefatsheng la Aforika Borwa. Batho ba le 11 go akarediwa le bana ba le 2 ba gobetse morago ga gore lefatshe la Russia le tlhasele toropo ya Odesa kwa Ukraine motshegare. Bagolwane ba re tlhaselo eo e bakile tshenyo e kgolo mme ya tsosa molelo o mogolo mo lefelong la kgwebo. Ba ditirelo tsa tshoganyetso ba begile fa tlhaselo eo e tsositse molelo o neng wa anama ka bophara bo bo tshwarang sekgala sa di-square meters di le 1,800. Bagolwane ba tlhalositse fa ba tswa setlhabelo ba le 3 ba tlegetse mo seemong se se maswe fa lebentlele la diruiwa tsa mogae la dinotsididi le poso e le nngwe tsa dikago tse di neng tsa senyega mo tlhaselong e. Badiri ba ditimamollo le baphalotso ba ka nna 50 ba ne ba tsibogela kwa lefelong leo fa mosi o montsho o montsi o ne o khurumeditse dikarolo tsa toropo. Batshidilo maikutlo le bone ba ne ba romelwa go thusa banni ba ba amilweng ke tiragalo eo. Bagolwane ba tlhalositse fa ba tswa setlhabelo ba ne ba bona dikgobalo tsa molelo, ba nna le dintho tsa ditlhobolo, dikgobalo mo tlhogong le kutlo botlhoko e tseneletseng e bakilweng ke seemo se se ngomolang pelo se. Tlhaselo eo e bontsha diphatsa tse di golelang pele tse batho ba Ukraine le ba dikgaolo tse di falotshitsing lwa lewatle lwa Ukraine ba leng mo go tsone. Fa re lebatsa metshameko, Express Tennis Academy e tlhalositse fa e tla tshwara dikgaisano tsa yone tsa boraro tsa ngwaga le ngwaga tsa Francistown Junior Championships go simolola kgwedi ya motsheganong e le malatsi a le 21 go fitlha e le 31. Go solofetse gore dikgaisano tseo di ngoke batshameki go rala lefatshe leno ka bophara le go tswa kwa lefatsheng la Zimbabwe. Kgaisano e ya malatsi a mararo e rulaganyeditswe go nna le ditlhopha tsa under 10 red, orange le green dot tsa basimane le basetsana
mmogo le dikarolo tsa under 12, under 14 le under 18 tsa bong ka bobedi. Mookamedi wa sekolo Shatiso Makhumalo o supile fa dikgaisano tseo di setse di amogetse dipalo di le dintsi go feta ngwaga o fetileng, mme se se supa kgatlhego e golang mo metshamekong ya tennis mo batshameking ba ba botlana. O ne a tlatsa ka gore go nna le seabe mo go nonofileng go tswa mo batshameking ba mo gae le kwantle, segolo bogolo go tswa kwa Zimbabwe, go supa katlego e kgolo mo sekolong seo. Ba tsaya karolo ba solofetse go tswa ko ditlhopheng di akaretsa Maung BMC, RBBH Serowe, Mahalape Tennis Club ya Orapa, Banana Tennis Notwane, Free Stars Academy le Tennis Exploits gareng ga tse dingwe. Dikgang tsa rona di felela fa tse di neng di go kopantse le nna Thaba Metsi Mabe go tswa mo go nna le badiri ka nna ra re itumelele dithulaganyo tse dingwe tsa Lesedi Television.